Salibonani lonke babukeli lani elisikhangeleyo lelisilaleleyo. Silentokozo yokuthi sihlangane kulesi isifundo sesine. Ngiyakholwa ukuba siza kubusiseka lapho uNkulunkulu ekhulumisana lathi. Mina-ke igama lami ngingumfundisi uVizet Ncube, zanikela leli thuba kwesindawonye ukuba siziveze ngamunye. Salibonani babukeli labalaleli, siyajabula ukuhlangana esifundweni okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Ngiyalibingelela bathandekayo kuyonke imango elikuyo. Ongiyokhuluma lani ngumfundisi uG Mlilo. Salibonani babukeli labalaleli. Mina nginguMisisi Siboneni Mhlanga. Kasicimezeni sibe lo mthandazo singakangena esifundweni sethu. Baba wethu oyingcwele othandekayo okhona ekhaya ezulwini, lanteli ithuba lokufunda ilizwi lakho. Sinxusa ubukhona bukamoya oyingcwele ukuthambula imfihlakalo ekhona elizwini lakho. Ubususinika amandla sonke esizayizwa lathi siyikhuluma ukuthi leyo mfihlakalo siphile ngayo. Siyabonga ukuthi usithembisa ukuthi uzasenzela khona lokho. Sicela ubukhona bukamoya oyingcwele ngayo uJesu siyabonga. Amen. Amen. Okwemzuzu ethile, dobha iBhayibheli lakho. Ulibambe lapho esiza kukhangela isifundo sethu ku-Exodus 7, lo 8, lo 9, lo 10. Lapho sikhangele izifo. Sizananzelela ukuthi sifisa ukukhuluma ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Ungubani uNkulunkulu? Sikhangele uNkulunkulu, sikhangele uThixo lezithixo eGibhithe. Lamhlanje ke isifundo sethu seyeme kakhulukazi kuzifo ezitholakala kulolu ugwalo. Sizafisa ukuthi ke sikhangele indima emqoka yalesi sifundo encwadini kaExodus ngu-9 ivesi ngu-35. Verse 35. Ngakho inhliziyo kaFaro yaba lukhuni, akaze avumela abako-Israyeli ukuhamba njengoba uJehova wayetshilo ngoMose. Siyabonga. Sifisa ke unanzelela ukuthi uNkulunkulu uba lamathuba athile okuba akhulumisane lenhliziyo kaFaro maqondana lokuthi uFaro kufanele amazi ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu, yena uyisidalwa. Lanxa kumbali yaseGibhithe phakathi kwezithixo eziningi ezazikhona, sizananzelela ukuthi uFaro laye wayengomunye obizwa njengokuthi yini? Isithixo, angithi? So ke sifisa ukunanzelela ke lapha uNkulunkulu eziveza kuFaro. Ake sinanzelele ukuthi uNkulunkulu uqala kanjani ukukhulumisana lo Faro. Kule indaba kaNcube Mhlanga esingayo namhlanje, singathi yimpi phakathi kaNkulunkulu lezithixo. Akalwisani lo mGibhithe. Bathi bona osilobe isifundo uthena undoda thize wayibamba idonki yakhe wayishaya. Ithe qeda ukuyishaya wasekhuluma layo, wabona idonki ihamba. Omunye kwamangaliso, kanti wenzani? Kungenxa yani? Wathi kuyadinga bona nxa ezangizwa ihambe yenze umsebenzi kumele ngiqale ngiyinike okuyinkambo okuthize. Kuze kungikhumbuze omunye indoda wathi yana, ingqondo zomuntu ziyahlupha, umuntu uyalibala. Nxa ufuna ukuthi engakhohlwa ofisa wana akwenzele khona, umbize uthi woza lapha mntanami, umuntu wami ampama amabili. Ungamuntu wami ampama amabili usumuntu uthi ngifuna ungenzele lokho kasoze akhohlwe ngoba ukwazuza inkambo thize. Kulesi sifundo salamhlanje bathandekayo sihlangana lo Mose ethunywe nguNkulunkulu ngelizwi kaNkulunkulu bana ayekhuluma lo Faro bana akhule abantu bakhe baphume eGibhithe. Simbona ethandabuza, simbona esiba lenkani, simbona esiba lobuqo loba isiqholo. Ngakho kulesifundo salamhlanje ke uNkulunkulu ukhetha bana athathe inyathelo eliqinileyo
eliza kubamba ngamandla uFaro bana akhulule uIsrayeli. Ngakho ke isihloko sethu sechilo ubana kukhulunywa ngezifo kumbe izinhlupho ezidinga ubana kukhulule uIsrayeli zisiza khona leGibhite. Siyabonga. Soke sinanzelela lapha kulo Faro oyisithixo. Kulo nkulunkulu onguthixo. Asehlukanise la. Kulesithixo. Kulo thixo. UThixo ufisa ukuthi azibonakalise ukuthi unguthixo kuzo zonke izithixo. Ake sikhangeleni ke lesi sigaba ekutheni ungubani uThixo ziyini izithixo. Maybe besacabanga abanye okufika kimi ukuthi uhlupho oludala lohlupho othi ngubani omele akhonzwe. Kuyasibuyisela usukela uLucifer esiwa ezulwini. Kusithathe kusingenise kunkambo yonke yembali yempilo yoluntu. Uhlupho olukhulu ngubani omele akhonzwe. Uyananza bona esikufunda namhlanje mawuqathanisa le ndaba kaElijah uyabona futhi kuphendula ukuthi ngubani omele akhonzwe. Usuyangena kuSambulo chapter 14 verse lasiya phambili. Uyananzela futhi ukuthi kumenyeza ubana kakukhonzwe yena wadala izulu kanjani lomhlaba. So nxa sikhangela izithixo loNkulunkulu vele khona akasiyo into yalutho izithixo. uNkulunkulu vele emunye nguye uNkulunkulu okunye akulaNkulunkulu. Okunye yilokhu thina esizakhele khona ngezethu ingqondo sakwenza kwaba uNkulunkulu kungela lutho. Yes. uNkulunkulu abesefudinga bana aziveze ukuthi hayi selikhonza indalo yami yimi engakwenza lokho elokhonza. Sakubona kuphuma isifundo sanamhlanje. Siyabonga. Mina bengifuna ukuthi ngithi isifundo saliviki imfundisi nisibona sibuya njengempendulo yombuzo kaFaro. Yes. uMoses esiyafika kuFaro kokuqala ku-Exodus 5 kuthiwa uFaro wabuza ukuthi ungubani uNkulunkulu. So ngizwisisa umfundisi uthinta indaba yedonki eyaqala yachaywa kwasokukhulunywa layo. So ngibona ama-plugs lawa kuyindlela uNkulunkulu eyokubuyisa i-attention kaFaro ukumphendula ukuthi anti lo mbuzo ukuthi ngingubani mana ngudemonstrate ukuthi ngingubani. Then sembuye embuzweni wena othi uNkulunkulu ngubani izithixo uyazi ngobani. So sizananzelela ukuthi iEgypt oveze isifunda uthe esilezi thixo ezidlula 1500. Amanzi, inkomo, okunye umkhathi, izihlahla. So uNkulunkulu ufuna ukuvezela uFaro ukuthi lokho ethi kungoNkulunkulu mana ngikutshengisela ukuthi kuyini. Bese ngiziveza ukuthi lami ngiyini. Uyathathekisa ke lapha Gatsheni. Ungakhangela ke usahluko ngo7 iverse ngika 8 usiya ku15. uNkulunkulu uyaziveza ukuthi ungubani engakalethi izifo. Uzaziletha izifo kuphela nxa uFaro eqinise inhliziyo yakhe. Okuyikuthi vele wayiqinisa inhliziyo yakhe. Ngoba kokuqala uhle akhulume ekhangele izithixo zokuqala. Angithi kuyini ongakuzisho laphana ngalezi zithixo zokuqala kungakafiki izifo lezi ezilandelayo. Okay, nginanzelela ukuthi uNkulunkulu ufuna ukutshengisa lapha uFaro ukuthi akula uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu osezulwini wadala izulu lomhlaba. Kalokho eGibhite bekukhonzwa izithixo. Ngendlela efananayo futhi lo Israyeli wayesehlala iminyaka eminingi eGibhite. Kwakungaba lengozi ukuthi uNkulunkulu ahlathatha uIsrayeli khonapho ayifike eKhenani enjalo. Ukukhonza kwakho uNkulunkulu ngale wayeza khonza uNkulunkulu amthandabuzayo. Kodwa nxa uNkulunkulu evezela uFaro ngezinhlupho lezi uIsrayeli uthola isifundo. Ngathi kwakuyi effort ngolimi lwanamhlanje. uIsrayeli ekhangela ieffort isenzakala. uNkulunkulu echumayela evezela uFaro ukuthi hayi labo uNkulunkulu bonke beGibhite bayize bayachabalala. Kodwa munye uNkulunkulu okumele akhonzwe. So lo Israyeli la wayethola isifundo
bese ngibona izifo kumbe isibonakaliso uNkulunkulu aziveza ngaso esithi yena kuMoses angabuza ukuthi uNkulunkulu wakho ngubani, angathi ufuna ukubona isibonakaliso umtshengise lesi esenyoka ngendlela efana esokuthi intonga kaAaroni itshintshe ibe yini, ibe inyoka, lezanuse lazo zatshintsha intonga lazo zaba inyoka. Bese ukukhanya liyani intonga kaAaroni, inyoka liyana etshintshe yaba intonga etshintshe yaba inyoka iginya lezi ezinye intonga zezanuse lezi. Okuveza ukuthi uNkulunkulu wasezulwini nguNkulunkulu omkhulu kulabo uNkulunkulu beGibhithe. Kodwa ngithe khona ngibala futhi isifundo lesi ngathola ukuthi aye ngamasalamusi lawana yenziwa izanuse vele kabatshintshanga lutho lapha emehlweni kwabantu kwakungani kutshintshile, kodwa eka Aaron intonga yiyo eyatshintshayo. Bakufile inyoka babafihla wani yenza ukugama kutshoyo kunjalo. So intonga yaginya inyoka andi umuntu wesalamusi uyaletha isigodo sakhe laphana kodwa ekwazi ukuthi wenzeni ukuthi lingaboni ukuthi athe sehle wathinta amasinyana wawafaka inyoka zakhe. Yes, now esikukhangele lapha bathandekayo njwana esechilo kaGatsheni, uma singakhangela why inyoka kungenxa yani uNkulunkulu eqala ngenyoka, yini indaba engazange wayenza isimanga ngokunye kodwa ahle aqale ngenyoka. Uzananza ukuthi eGibhithe le inyoka yayisesizithixo ezinkulu kakhulu. Inyoka yayikhangelelwe ukuthi uNkulunkulu olombuso ongathathwa ngomunye umuntu, sovereign God. Inyoka yayikhangelelwe futhi ukuthi yiyo futhi ehlanganisa imimoya yonke. Inyoka futhi yayikhangelelwe ukuthi nxa oFaro besifa sokumele baye kweminye imihlaba nje kukholwa ukubana kuleminye imihlaba etshintsha impilo kulabo abaphila isiya inyoka yokuthiwa iyabathungamela oFaro ibasa kwesinye isigaba sezimpilo. So uNkulunkulu ke kathesi udemonstrate ukuthi yena konke okukhulu kuyize neze, akula lutho la. Yikho ke ngitsho lenyoka eziyisikhombisa ziginywa yintonga kabani ekaMoses, okuveza ukuthi nxa uvile ukholwa kulokho kukusekwehlule kudala lokho kukholwayo. So ke sesinanzelela ke ukuthi already uNkulunkulu sehlezi veza kuye uFaro. So ke umbuzo usukhona ubuyela kundima yokwaziwa ngekhanda, angitsho lapho sesimbona ukuthi la nxa uNkulunkulu esemnike ithiphu ukuthi nanzelela ukuthi nginguNkulunkulu, angitsho nanzele ngoba nxa sesifunda ngezifo sisehla sizananzelela ukuthi yizifo eziyingxenye yendalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu konke lokhu kudalile, kodwa uletha isifo ngani ngaleyo ndalo. Sithole ke uFaro lapha enjani somisa inhliziyo yakhe. Kuyini singakutsho kutshoni lokhu komisa kwani kwenhliziyo kaFaro? Kuyini singakuthinta lesisimhlanga ngokomiswa kwenhliziyo kaFaro, ngoba iBhayibheli lithi inhliziyo kaFaro yoma. uNkulunkulu emuntwini kumbe kuzidalwa zonke wanika amandla okukhetha. uNkulunkulu uyaziveza, sesikhulumile ukuthi uNkulunkulu sezivezile. So kulo uNkulunkulu weqiniso lezithixo zakho uFaro azaziyo. Kodwa sokufanele ukuthi kulight kumbe ekukhanyeni uNkulunkulu akulethileyo uFaro athathe istand. Yes, athathe isinqumo. So ngifuna ukuthi ngikhangele lapho ukuthi uNkulunkulu ngubani kahle kahle omisa inhliziyo uNkulunkulu kube uFaro. Right. Umuntu okwesifunda uqale uthe imimangaliso kuthiwa ama-plagues, inhlupho lezi ezokuqala sithola uFaro esala ezomisela yena inhliziyo, esala i-evidence uNkulunkulu eyikhangele kucace ukuthi hayi lapha uNkulunkulu nguye uNkulunkulu lapha, kodwa inhliziyo yakhe iyali isala. So kusiya phambili vele i-evidence alokho eyiqhubekiselwa phambili uyayala. Yazi ngifundeni mfundisi ukuthi kulomumo onjengokuthi singafaka amanzi abhoyilayo
ayenza izinto ezimbili ezintweni ezimbili njengokuthi egwilini liyaba soft amanzi aboyilayo kodwa eqandeni liyaba hard. So kwesinye isikhathi kule munye imumo uNkulunkulu avuma ukuthi singene kiyo kodwa sokudependa ngokuthi ngiligwili kumbe leli liqanda. So uFaro eku-evidence uNkulunkulu ampha yona time and again kuye uba hardened ale ukuthi uNkulunkulu. So ngifundele ukuthi ungavela walukulalela uNkulunkulu ku step number 1 number 2 uSathane uyakunika amandla ukuthi wale futhi la ku step number 2 kancane kancane inhliziyo iyabilokhu isala isoma isiyaphambili. So uFaro nguye wazomisela inhliziyo ngokuhlale isibonakaliso sokuqala esavezwa uNkulunkulu ukuthi ngicizelela khona lapha kuthi ukuthi okwenza ukuthi inhliziyo kaFaro yome ikwala amaqiniso ngendlela efananayo namhlanje iqiniso ungaphikisana lalo. Sifake example yomuntu isibonelo somuntu mhlawumbe obona abantu abangaqokanga kumbe ku TV kumbe kusefonini nxa kungokwakuqala kuyamchayisa ngovalo kodwa ke angaphindwa okwesibili aphindwa okwesithathu uvalo luyehla. So ukuphikisana lamaqiniso ukwenza ukuthi inhliziyo ibe lukhuni kaso uNkulunkulu omisa inhliziyo kodwa umuntu okuthi ukuthi even le church nxa kuchunyayelwa kufundiswa ungaphikisana leqiniso ulizwile inhliziyo iyabe lokhu isoma uyabe lokhu usuba stubborn and uyabe ungekho prepared ukwamukela elinye iqiniso nxa uphike elinye iqiniso. So kufanele ukuthi sifunde ukwamukela amaqiniso nxa ebuya through izifundo kumbe intshumayelo sibala amabhuku kuzasincedisa ukuthi uNkulunkulu asivezele amanye amaqiniso. So siyakunanzelela yini lapho ukuthi uNkulunkulu olothando ngoba ngamahlandla wonke lapho kubuya izifo lezi ezikhona uyabazisa uqala bazisi Mosi Aaron hambani biyefika kubani kuFaro ukuthi khathesi sengiza kwenza khathesi yilokho angithi ungala ungomisa inhliziyo yakho wena ayikho namehlela yilokho ungomisa inhliziyo yakho uza kwehlelwa yilokho. Simthole njengokuthi kaGatsheni lapha ukuthi nxa eyomisa inhliziyo yakhe angithi uqala kukuncinyane lokho kunjani kuqhubekela phambili mfundisi. Uche kahle wathinta ngokoma kwegwili leqanda umlobi usilethele ukuthi ilanga elifananayo nxa lihlaba phezulu kwemajarini ibhada iyancibilile kodwa phezulu komdaka wenza njani uyoma okuveza sobana ukusindiswa lokulahlwa kusezandleni zethu. Nxa uJehova esilethele kukhanya sikwamukela njani angithi vele ungaba sebunyameni obukhulu kakhulu uhlale phakathi kobunyama ugcina usujwayelana nobunyama ubone ngani hayi songani sokukhanya. So uFaro wavumona ahlale ebunyameni wazobona sengani hayi sekungconywana sokukhanya kodwa lokho engaphi esebunyameni. So uNkulunkulu ekusindisweni kwethu yithi esinjani sizikhethe njalo omunye sechilo umbuzo oqhakathekileyo ngoba le ndaba nxa ngikhangela mina ngiyibona futhi ihamba le ndaba yokuthuka umoya oyingcwele kakhulu. Umoya oyingcwele uyasincenga asilethele kukhanya hayi nxa usenza lokho kuzabanje nxa usenza lokho kuzabanje ancenge aza kuchiya khona ukuthi sithi thina kuthi hayi uNkulunkulu wawumisa inhliziyo yakhe hayi wancenga wazathi sengincengile njengesikhathini sika Noah umoya wami uzakusuka ebantwini sengincenge sokwanele kanti nxa ungasancengeki kuthiweni siyabonga wasemtshiye njalo. So uvuna lokho wena okuhlanyelele. So siyananzelela ke lapho ukuthi ulethwe esifundweni ukuthi uFaro womisa inhliziyo yakhe 9 times. Kwabuya kwavezwa ukuthi uNkulunkulu womisa inhliziyo kaFaro 9 times. Esichasisa yikho lokho ukuthi uFaro wenza isinqumo sokuphikisa intando kaBani kaNkulunkulu. uNkulunkulu
wamukela wavuma ukuthi kenze akufisayo ngoba uNkulunkulu wonke umuntu emphile amandla okunjani okukhetha kasizange senziwe njengerobot red akube ngured emba angithi kasizange senziwe njengesigqili ukuthi ngathi yeqa weqe angithi uNkulunkulu uyaveza okuyintando yakhe angithi so ke kusithungamela ke lokho ukuthi sikhangele izifo zokuqala ezintathu angithi ake sikhangeleni izifo lezi ezokuqala ezintathu sizifumana ke balaleli lababukeli encwadini kaExodus ngo7 ivesi ngelika 14 usiyafika kuExodus ngo8 ivesi ngelika 19 singakhangela kulezifo ezintathu zonke lezi zifo ezintathu zilokwenza ngezithixo zaseGibhithe so uNkulunkulu njengomdali uza aye address ukuthi ungubani ungumdali kulezi izithixo okuyikho yena ayekudalile angitsho so kuyini sikunanzelelayo ngalezi zifo ezintathu sinanzelela lapha ande sikhulume ngesithixo sokuqala inyoka esesibili ngamanzi actually isifo sokuqala ngitsho siba yini ngamanzi yes nxa sekufika kuzifo kodwa isibonakaliso sokuqala ngale sibe yini sibe inyoka so isifo sokuqala umfundisi uyakuveza lapha kuyini ngamanzi alright bese ngihlanganisa lapha ubana ukuza kusifo sokuqala amanzi na ngifumana sekhangele ukuthi amanzi ayephathwa njani eGibhithe why uNkulunkulu esiza emanzini amanzi yoba bethembele kuwo abantu baseGibhithe themba labo lonke lasemanzini ukuphila babethi bona amanzi ayumthombo wokuphila yonke into abayenzayo ukuthi uNkulunkulu wamanzi usinika yini impilo base bedela wana bakwazi uJehova nguye obanika yini impilo njengalokho uExodus chapter 17 sithi bana bayahamba bayaphila abantu nguye ubani uNkulunkulu ngakho ke uyaziveza kule uNkulunkulu happy uNkulunkulu kanjani wamanzi ukuthi hayi ngifuna ubana ngiphendule amanzi abe ligazi uba ligazi kwakumele ukufa yes ngoba kwahle kwafa lezi nanela zeziphatha kwafana emanzini kwakumele ukufa yikho lokho zawahlasela isithixo osibabone ukuthi hayi isoseni yokuphila kayikho lapha ukuphila kokimi abanye bangaphambili ngendaba efana nayo ake sikhangeleni lezi zifo umfundisi ekhulume ngesifo samanzi kukhona singakuphika kiso lapha amanzi okay njengoba sechila umfundisi ukuthi abantu laba babeqhakathekisa kakhulu umfula uNile umfula lo uNile wayisithixo eGibhithe so wawabancedisa ezintweni ezinengi baze bakholwa ukuthi isithixo lesi singuprovider ngoba babesenza izinto zeagriculture so uNkulunkulu lapha sebatshengisa ukuthi hayi kulokuthi bakhonze izidalwa kabakhonza umdali yikho esehle abatshengisa ukuthi isithixo lesi esingamanzi kasincedi lutho lesi amanzi wonke seligazi ngaphandle kwalapho kuhlala khona abantwana bakwaIsrayeli wonke amasources amanzi kwasokuphuma igazi ukutshengisa ukuthi uNkulunkulu ubakhomba kuNkulunkulu weqiniso owadala izulu lomhlaba siyabonga anisiyananzelela yathi sisemfuleni uNile kodwa isifo lesi kasipheleli khona ngale sihamba sisifike ezindlini lasezimpompini liyakubona ngokuyana so kulamandla amakhulu kusuka khona lapho kulesinye isimanga la yonke into esemfuleni lapha nesifile sekunuka kodwa ngenxa uNkulunkulu ngenhlakanipho yakhe enze isimanga kuphume ini amaxoxo vele aphumanga aphume emanzini so avele ngaphi uNkulunkulu uyaveza ukuthi lokho evele ngumdali lokho in control angitsho esacela ukuthi uMrs Mhlanga sibalele uchapter ngo8 ivesi ngelika1 usehlalayo ke sikhangele lesi sifo samaxoxo verse 1 uJehova wathi kuMose buyela njalo kuFaro uthi kuye uJehova uthi vumela abantu bami bahambe baye ngikhonza ungala ngizathumela uhlupho lwamaxoxo elizweni lakho umfula uNile uzagcwala amaxoxo azangena esigodlweni sakho lasendlini yakho yokulala
lasembhedeni wakho angene lezindlini zezikhulu zakho lezabantu bakho azagcwala ezindaweni zenu zokuphekela lasemganwini yenu yokuvubela izinkwa. Amaxoxo la azakuba phezu kwakho laphezu kwabantu bakho kanye lezikhulu zakho. Ake sikhangele la. Siyabona yini ukuthi ngale amanzi abengamanzi. Kodwa uNkulunkulu lokho esondela kusondela emntwini la. Khathesi sesikhuluma ngexoxo selisembhedeni. Emganwini Sikhulume ngomgani. So akula ndawo lapho anyathela khona lixoxo, yonke indawo kuyini lixoxo. uNkulunkulu uyakhuluma. Njalo lokhu uthe hamba kubani kuFaro akukenzakala. Lokhu kuza kwenzakala Faro nxa inhliziyo yakho unjani uqhubeka unjani uyomisa. Ngempela ayomisa. Kulento engiyifundayo la. Kulento engiyifundayo. Into yokuqala engiyifundayo umfula uNayili leminye imfula eseduze laphana. Bebehlezi besikha kuyo amanzi. Abakazi bawabona amaxoxo alolo hlobo. Into engiyifunda lapha yile. Nxa kothana umtshele uFaro ukuthi kuza kuphuma into enje. Nxa sesenza bona kuphume kuyabuyela futhi kundalo. Lapho kuthi akube khona lokho kwaba khona. Kanti sakube khona amaxoxo abakhona abayi oversize. Okuveza ukuthi uFaro akumelanga ukuthandabuza ukuthi mina ngingumdali wezinto zonke. Yimi ngadala konke lokho khonoko sokukhonza ngathi lokho zeni nxa ukufuna ukukhonza kube kunengi letha kube kuze kugcwala lasenkomitini lasemganwini kugcwale yonke indawo ngoba yimi engakwenzayo uFaro. Yikho kwamele kuphume emlonyeni kaMose ukuthi ngizakwenza abe maningi amaxoxo. Yabona indaba. So nalokho kungibuyisela kuSamuel chapter 14 mesabeni yena wadala izulu nomhlaba lakho olwandle lemithombo kuba khona amaxoxo. Yes, kumele kwesatshwe uNkulunkulu. Yes. Mina ngelombuzo kulokho okulethwa ngumfundisi uyangifikela nxa ekuletha uverse 10. Amaxoxo segcwele indawo yonke. uFaro ucela ukuthi Moses akumncenga uNkulunkulu wakho ayisusa into le. Kodwa uMose abesebuza ukuthi ubungafisa ukuthi kwenzakale nini lo. uFaro athi kusasa. Ngicela sixoxeni ngempendulo yakhona. Kuyini okukhona ngamaxoxo lokuba isithixo sawo kumbe kuyitshoni ngokoma kwenhliziyo ngoba nxa ixoxo lisemganwini uthi kusasa lisembhedeni uzalala ngizama ukukhangela inhliziyo ewonyiswe yikwala ilight uNkulunkulu asinika yona. Kulokunye obonayo ukuthi lapho umuntu kasazenzi ngicabanga ukuthi umfundisi ukakhuluma ngokuthi umoya ingcwele uyathutha. Kwesinye isikhathi ucina uqhubeka nje ungasaboni ukuthi kuhamba njani. So siyakunanzelela lapho ukuthi umbuzo omhle kakhulu ukuthi siyananzelela ukuthi funa kwesinye isikhathi uFaro wayekukhangelela ukuthi phela ngoNkulunkulu bakhe laba ngisho. So nxabe ngoNkulunkulu bakhe nxa uNkulunkulu esebalethela bangasuswa ngoNkulunkulu la wayelomcabanga ukuthi funa sebengazisukela bayi. Kumbe wayezama ukubhaya isikhathi njengale khumbula liyani yama magicians ngale eBabylon ukuthi kumbe mhlawumbe wayecabanga ukuthi kulolutho ama magicians mhlawumbe angalwenza ukuze amelane loNkulunkulu. So ngicabanga ukuthi wayezama ukubhaya isikhathi ukuzama ukuphendula lapho. Nxa sibala ichapter efana nayo ku Patriarchs and Prophets echasisa indaba leyi sitshela ukuthi uFaro wayelengqondo yokuthi nxa enganikwa isikhathi kusiyafika kusasa engxenye okungamaxoxo lokho kungazibuyela emanzini. Nxa engabuyela emanzini amaxoxo lawana kuthi ukuthi kaselakho ukukhothamela uNkulunkulu kaMoses ngoba ayengakufuni lapha ukuthi kukhanya sengazathi oNkulunkulu bakhe abalamandla. Wayefuna ukuthi kusale sengazathi hayi amaxoxo lawa vele azibuyele ngoba ngoNkulunkulu bethu vele. Okunye uNkulunkulu kuzo zonke izinto akafuni usale uthandabuza ukuthi lesi isandla sikaNkulunkulu. Khonokho abakutshoyo ukuthi nga amaxoxo azihambela
ongasoze abone ukuthi isandla sikamlimi. Ungakhangela kwe-Elijah ngale. Elijah uthi akuzukuba khona izulu kwesikhathi esingaka. Abesedinga futhi akwenze kube sobala kumuntu wonke ukuthi lokho akuvele esandleni somuntu nguvela kuNkulunkulu kwathana ngize ngikhulume mina. Engxenye kwakungadingala ukuthi yena ngamaxoxo azathana amaxoxo azaphuma exactly 1 o'clock. Kumbe azakufa exactly 1 o'clock. Ukuthi kubonakala ukuthi hayi akuphumputwa lulimi indaba levela kubani komlimi ngokwakhe. Futhi kasazanga akuyelela emanzini ahlafa wonke ukuthi ahlo uzibone ukuthi hayi lapha akudlala umdlalo ngumlimi okhulumileyo. So kunengi ukuthi okwelula isikhathi ukuthi kufakazeke kusuthiseke ngempela ukuthi hayi ngumlimi okhulumileyo. Ake ubale uverse ngelika 13 usiya ku15 izasinika futhi enye ingcazelo kumbe engasiphendula umbuzo lo. uJehova wenza lokho uMose ayekucelile. Amaxoxo afa ezindlini lemagumeni lemasimini. Bawabuthelela abazinqwabanqwaba. Ilizwe lonke lanuka phu ngamaxoxo. Kodwa uFaro ebona ukuthi udubo seluphungukile womisa inhliziyo yakhe wala ukulalela uMose lo-Aaron njengokwakuvele kwachiwo nguJehova. So ke isicelo sakhe siyasinanzelela ukuthi siphetha ngapi. Siphetha ke amaxoxo ke efile ezinqwabanqwaba. So ke ngeke athi ulesenzo ngokubulala uNkulunkulu bakhe. Hayi gala sandla ekufeni kwani kwaboNkulunkulu bakhe. Angithi akusisize Mrs Mhlanga usibalele iverse ngelika 16 lapho sikhangela isifo sesithathu. uJehova wasesithi kuMose, tshela uAaron uthi, phakamisa intonga yakho uchaye uthuli lomhlabathi. Uthuli luzaphenduka lube izintwala elizweni lonke laseGibhithe. Funda. Benza njengokulaywa kwabo. Kwathi uAaron eselule isandla sakhe ephethe intonga, wachaya uthuli, izintwala zahlasela abantu lezifuyo zabo. Izanuse lazo zazama ukwenza izintwala ngemilingo yazo kodwa zehluleka. Izintwala zazisebantwini lezinyamazaneni. Izanuse zathi kuFaro, lokhu kungumunwe kaNkulunkulu. Kodwa inhliziyo kaFaro yayilukhuni, eyisiqholo, kabalalelanga njengoba uJehova wayevele etshilo. Sinanzelela ukuthi ke izanuse zimi ohlangothini lukaFaro. Kodwa ngesenzo la ngesehlakalo ziyavuma. Zithi hayi akunje la nxa thina sikhothama kuwe ukhona omkhulu kulawe osedinga usinjani simkhothamele. Ngezi indlela zifike esigabeni sokukhothamela uNkulunkulu. Kodwa ngalesi sigaba uFaro ngamandla uqinisa inhliziyo yakhe. Ngigcizelela khona apho mfundisi. Sinanzelela ukuthi uNkulunkulu lapha uzama ngazo zonke indlela ukufinyelela inhliziyo kaFaro. Azasebenzise labanye bakhe ukukhuluma iqiniso ukuthi lesi isandla sikaNkulunkulu. Kodwa la nxa kunjalo uFaro womisa inhliziyo yakhe. Even sokukhuluma abanye bakhe abazi ukuthi uNkulunkulu osezulwini abamazi. Nxa esebabo ebezwa bekhuluma befakaza ukuthi lesi lo ngumuno kaNkulunkulu, uFaro womisa inhliziyo yakhe kunjalo. So kubuyela futhi kuliyana indaba kaIsaiah chapter 5. Kuyini engakwenzanga kade kumele kwenziwe ngalesi sivini lesi. So uNkulunkulu wenza konke ukuthi uFaro akubone ukukhanya, akhethe ukwenza okuhle but wakhetha ukomisa inhliziyo yakhe. Mina ukungezelela kulokho okutshiwo nguGajeni. Uhlupho lwesithathu lolu yilo olokuqala olokuveza ukuthi uNkulunkulu nguye umdali. Ngakhangela amanzi avele evele khona. Khangela amaxoxo abevele khona. Kodwa ukuqala kwelayisi le kwathiwa uthuli kwavela life ethulini. So yikho ivesi isithi lezi zanuse zehluleka ngoba uNkulunkulu nguye yedwa olamandla okudala. So uNkulunkulu wahle wachaya khona ukuthi ababekwazi ukuthi even la khona okunye abakukhonzayo
kwaphuma esandleni sakhe. Yikho sibona lapha ama-magicians esehluleka. Labo bavuma ukuthi hayi lapha singahamba sihambe kodwa hayi lapha kulapha esicina khona. Kukhona engifisa ke sikunanzeleleke futhi la. Angithi ungakhangela izifo lezi zokuqala ezintathu. Bezizifo ezingathintanga inyama yomuntu. Bebe kuyizifo uzibona nanziyana nankuyana lokho uyangiphambanisa kuyathi angithi nxa siseqela kuzifo ezintathu ezilandelayo sekutshintsha kade sekulanda inyama sesithola kade sesikhuluma ngezibawo sesikhuluma ngezifuyo sibuye sikhulume ngamathumba angitsho ungakhangela izibawo zibuhlungu nxa ziluma angitsho izifuyo zilokwenza le economy yeGibhithe nxa zingaphela ke lapha angitsho amathumba alokwenza lokuthinta inyama yomuntu angithi sifundani ngalesi sigaba lokuqiniswa kwale inhliziyo le. Ngiqala ngibuyele emuva kulokho abakutshiloyo ukuthi andivele isifundo sethu sikhangela uNkulunkulu elwisa engalwi lamaGibhithe elwisa lokho abakukhonzayo useqedelane lamanzi uqedelana lamaxoxo okukho ukuthi impilo ivela khopha emanzini kathi sibathi futhi uNkulunkulu selanda ke yena uGebhi lo othiwa yisithixo somhlaba lezi minyane oyintwala lezi babevele bezikhonza lazo kuthiwa isithixo senjani somhlaba setshilo okamhlanga ukuthi hayi uNkulunkulu waveza ukuthi ungumdali ngokusebenzisa uthuli bayehlutshwa into abanjani abantu bayikhonza so uNkulunkulu lapho uyaveza ukuthi usemlwisile lo usenqobile futhi isithixo senjani esomhlaba sesiyangena kulokho okhuluma ngakho ukuthi athe sokusuka kathesi entweni esizikhangele emaceleni sokuthinta inyama yethu osokusenza ukuthi kuze kuvume lo muntu ukuthi hayi lo kakho phezulu kwamandla ethu uNkulunkulu sibili wasokuthinta kanjani lenyama ukuthi lokho kutshintsha ama stages ezinhlupho asozokuthinta inyama kuphela kwazogcina kubulala inyama imphefumulo kuyagcina kubulala la inyama kungasali kusemkhuhlaneni kuphela so ake sixoxeni ngalezi zifo ezintathu. Lapha mfundisi sinanzelela ukuthi uNkulunkulu lokho ezama ukuveza umusa wakhe ebantwini baseGibhithe lenkosi yabo layo isithixo futhi ukuthi mhlawumbe bengavuleka amehlo babona ukuthi hayi izinto abazikhonzayo zonke lezi ziyize kufanele ukuthi bakhonze uNkulunkulu osezulwini kodwa siyananzelela ukuthi nxa konke kusenzakala konke lokho inhliziyo kaFaro iBhayibheli lithi yoma lokho ephikisana lentando kaNkulunkulu uNkulunkulu akuvezayo kayisikho kwenzakalayo kuFaro kwenzakala iopposite ukuthi lanxa isisondele eduze sokuthinta inyama okuze uNkulunkulu azama ukuthi abanxuse still hayi uFaro lokho ephikisana lentando kaNkulunkulu. Siyabonga siyacela uMsisi Mhlanga akasibalele lapha chapter 8 iverse ngelika 20 usehlalayo lapha. Verse 20 uJehova wasesithi kuMose kusasa ubovuke kuseni kakhulu uhlangabeze uFaro lapho esiya emanzini ubokuthi kuye vumela abantu bami bahambe baye ngikhonza ungala ngizathumela umtshitshi wempukane kuwe ebantwini bakho lezindlini zenu izindlu zabantu baseGibhithe zizagcwala impukane lomhlabathi ugcwale zona kodwa ngalolo suku akuyikuba njalo eGosheni lapho okuhlala khona abantu bami akuyikuba lemitshitshi yempukane khona ngakho uzakwazi ukuthi mina nginguJehova uNkulunkulu womhlaba wonke ngizakwenza kube lomahluko phakathi kwabantu bami labantu bakho lesi sibonakaliso esiyisimanga sizakwenzakala kusasa uJehova wenza njengoba wayetshilo impukane eziningi okwesabeka kakhulukazi zagcwala esigodlweni sikaFaro lasezindlini zezikhulu zakhe lakulo lonke ilizwe laseGibhithe zalichabalalisa. Balo verse 25. Verse 25 uFaro wabiza uMose lo-Aaron wathi kubo
hambani liyehlabela uNkulunkulu wenu likhonapha kulona leli lizwe. liyayizwa indaba. So ke ngezindlela uyezwa lapho uFaro lapha sekuchaya enyameni angithi ngoba nxa kukhulunywa ngempukane lezi actually ungakhangela futhi kwezinye izigaba original futhi ayisola impukane futhi yizo futhi izibawu la bayalunywa la izibawu lezi angithi seziluma abantu lapho uFaro sezuze la phela akasali phandle asithi kungani inhliziyo yakhe ingani sithamba la kancane angithi kodwa bese faka futhi icondition sifundani la engufunda kokuqala impendulo yombuzo esibuzwa lapha ethi yena akukhethile ukuthi uNkulunkulu wenza izimanga ezinkulu kangakanani kodwa uluntu lokho lethuba lokuthi lwamkele kumbe lungamkeli kakhulu. Now uma sesikhangela la iversion kaMrs Mhlanga ikhuluma ngempukane le engibala lapha ithi yizibawu izibawu lempukane imulinye ya ngoba nxa usukhangela ngiphosa ngivume uzibawu ngoba mbona lezi zabaluma laba bantu zabaluma ya ugoqela la uFaro ya into lani yaluma ibuhlungu okay ibuhlungu ngiyakhumbula kwangubani 1982 uma ngaphambanisi sasisuka ngisuka eKariba kuhlanganwe eKariba eMathuzadona National Parks ngihamba ngomqolo ngibuyela eChizalela lapha ngisebenzela khona sensiyabanga kundawo othiwa kusenembiri ilanga lichisa okumangalisayo futhi ngangikhiphe leskipa sami zangena izibawu emoteni zagcwala owempukane zagcwala emuva ngitshayela nxa ngizamukwe yamaso esitulo ngangisitshantshiswa iRexina esitulo okuveza ukuthi kwakuchisa kangakanani nxa ngizama ukuthi ngapha zantinda okuzwa ngaba mabhuntubhuntu kubuhlungu khona kuyinto lapho uNkulunkulu usebenzisa yena uyachithi ithixo uthixo uthiwa nguthixo wemisenya uthixo wezimpompoma zamanzi ukuziveza futhi ukuthi lithembela entweni eziyize ngokusebenzisa lokho kuyinto ukuthi kubahlukuluze babona ukuthi abakukhonza kunjani kuyize so isithixo sempukane nesithixo sezibawu sehlulwa futhi okay yes uNkulunkulu wabatshengisa ukuthi yena hayi lokho yize neze ngokwenza kwaba kuningi kwaze bafisa ukuthi kakususwe kubo so uzwakala lapha uFaro engani usevuma la kodwa kulento engani iyakhathaza lapha kade indaba ukuvuma kwakhe kulokwenza ukuthi hayi kabakhonze kodwa bakhonze belapha kuze kuqinise ukuthi bengabi belapha ngithola isifundo khonapho okwakuqala ukukhonza kukaIsrayeli ugoqela ukubulawa kwezinyamazana so nxa kuyikuthi bazakhonza belapha eGibhite nxa izinyamazana sezibulawa uFaro labantu bakhe bazazonda ngoba kubo bangonkulunkulu sokubulawa uNkulunkulu babo so akuvumi isifundo sesibili engisithola lapha ukuthi uFaro lapha vele ukuvuma kavumanga ikavumanga lapha ufuna singathi kumbe ukupretenda samuntu ovumileyo kodwa akavumanga kuyenzakala futhi ukuthi even nxa selichaywa ivangeli umuntu kube ngani ilizwi limthintile uphendukile kodwa engaphendukanga efikelwe yikwesaba lapho kwasokufikela uFaro yikwesaba kaphendukanga katshintshanga ingqondo yakhe wayelokho engafuni ukuthi abantwana bakwaIsrayeli banjani bahambe so nxa uNkulunkulu ekhuluma lathi babukeli labalaleli kulezinye intshumayelo mhlawumbe ezingazwakala sengazathi ziyethusa kodwa kasonjongo kaNkulunkulu kusethusa injongo kaNkulunkulu ukuthi siphenduke sichizono zethu kanti vele futhi le njongo kaNkulunkulu yayengasothi babe lapha yayithi kabaphume eGibhite so isicelo sasingelani lokuthi bakhonze la isicelo sasingesokuthi baphume bayekhonza ngapi enhlane mina bemfunda indaba ye-half obedience ukuthi hayi uFaro umlaleli ubavumela ukuthi hayi khonzani ani uNkulunkulu uthe kabaphume baye ngikhonza yena uthi
hayi lingakhonza likhona lapha bese ngifunda ukuthi isiKristu sethu ukuthi uNkulunkulu kwesinye isikhathi siyafuna ukumlalela half kokunye siqhubeke sisenza okuyintando yethu. Then ngifuna ukukhuluma ngendaba yama boils uhlupho lwamathumba mfundisi ukuthi kuthiwe uNkulunkulu lapha owayevezwa uNkulunkulu omdala ukuthi hayi asoNkulunkulu kuthiwa kwakuNkulunkulu we-medicine and healing. So uNkulunkulu wavuma ukuthi abehlelwe yizilonda. uNkulunkulu wabo kuthi ukuthi wayeza belapha. Kodwa sibona lapha bechaywa. Mina engifundayo ngoNkulunkulu yilokho ukuthi uNkulunkulu uyaveza kuFaro ukuthi Faro lo izinto zonke ongabe uzithembile ngoba uNkulunkulu bakho kambe sesikuplug number 6 phela bekumele ukuthi ngakulwesinye sesike sama sanqoba kodwa sesilokho sihamba ziyanqotshwa bekumele ukuthi inhliziyo kaFaro yancibile but ungafunda uverse 12 ka chapter 9 uthi la inhliziyo yoma ngamandla Yethusa lokho angithi akusibalele uchapter 9 ugcine ku12 laphana usikhangele u13 ngoba sifisa ukukhangela njalo ezinye izifo ezinjani ezintathu ezilandelayo ukuthi ake sikhangele ukuthi kulezi zifo sifundani kizo sibalele uverse ngelika 13 usehla sokulezinye izifo la. uJehova wasesithi kuMose vuka ekuseni kakhulu uyojamela uFaro uthi kuye nanku okuchiwo nguJehova uNkulunkulu wamaHebheru uthi yekela abantu bami bahambe kuze bayengikhonza kungenjalo kulesi isikhathi ngizakwehlisa ubunzima bezinhlupho zami obulesihluku phezu kwakho phezu kwezinceku zakho labantu bakho ukuze lazi ukuthi kakho omunye onjengami emhlabeni wonke. Kunjenje ngabe sengiselulile isandla sami ngakuchaya kanye labantu bakho ngesifo ebesiza kucicha emhlabeni. Kodwa ngikuphephisile ngayona leyo njongo yokuthi ngikubonise amandla ami lokuthi ibizo lami lifakazwe kuwo wonke umhlaba. Ulokhu uchingela abantu bami ubalela ukuthi bahambe. Ngalokho ke ngasona lesikhathi kusasa kuza kwehliswa isiqhotho ngizakwehlisa isiqhotho esingakaze sehlele amaGibhithe lilokhu lababala khona elizweni leli. So ke singananzelela sekusiza uNkulunkulu lapha useqinisa ukuthi khathesi zwana sengiqinisa la nxa ubucabanga ukuthi ikhuba ngilichonisile bengalichonisanga selitshona ke khathesi angithi futhi uzananzelela ukuthi kusona lesi kulesi sifo lesi kulalapho esizaphuma laye uFaro evuma uNkulunkulu evuma ukuthi mina ngiwicked mina labantu bami sibabi uNkulunkulu ukhona ngaleso sikhathi kulapho besikhalela ukuthi sihle simuzi ukuthi hayi khathesi ngivumile kodwa inhliziyo yala injani iqina ngamandla sifundani na ngikhangela indlela kumbe isequence ohamba ngayo oqala ngokuhlasela isithixo selokhoza nini sesibhakabhaka uNathi ayinthi ndawonye uNathi lo ababethembele ukuthi nguye obaphathisayo in terms of isibhakabhaka labo zulani kusezulini lapho uphuma khona isiqotho kusemanzini waphuma khona amaxoxo yabona indaba. Owesibili bakhangela futhi Osiris oyisithixo esilawula izilimo lokuvundisa umhlabathi kungobana kuyahlasa kucina kuchithwa la isiqotho lakho konke njalo. So ivesi thitha ngesiqotho kathi sisiletha esithi sina ekwahlulela ijudgment kaNkulunkulu. Nxa lokho hamba ukhangela kufika lapho uNkulunkulu letha khona ukwahlulela ezimpini zabantu nxa lokho besalela esonweni. So lapho athi sesihlangana njani lokwahlulela kusiza phezulu kwesizwe sabani samaGibhithe. Isisimhlanga uthe ukhuluma waveza ukuthi
izithixo zazinengi eGibhithe. Sivezelwe ezifika 1500 izithixo, angitsho. Ungakhangela uNkulunkulu in as much etshonisa ikhuba la, uveza uthando lwakhe. Ngoba nxa efika kahle abulale izithixo zongu 1500, hayi uyazidobha ngasinye. Dawona uthembele esikhaya lesiso sithembe kakhulu, adobhe esinye alandele ngapha nti yizithixo versus uThixo, angitsho. Kodwa kakula phela ngoba zinengi 1500 against uThixo. Kodwa kasikho lesisodwa esingani siyavuse ini ikhanda. Njalo uNkulunkulu ngakho kuphela ezithixweni lezi ufuna ukuthi lo, ngoba uFaro la uyisithixo ngokwakhe. So ufuna ukuthi ke uFaro avume ukuthi yena lezi thixo kazana bangangafika indawo ngobani, ngoNkulunkulu. So uNkulunkulu wayele emtshengisa amandla akhe, uyaveza ukuthi ungubani, uNkulunkulu kancane kancane, kodwa uyala uFaro. Ngigcizelela lapha mfundisi, nxa sikhangela inhlupho lezi izichaya izithixo, ngithemba kulapho vele okulomkantsho wesifundo ukuthi yimpi phakathi kaNkulunkulu lezithixo. uNkulunkulu into angayifuniyo yikukhonzwa kwezithixo. Manje ke khathesi umuntu ozwa lesi sifundo kubabukeli labalaleli sengathi athi nanti izithixo kasilazo. Kodwa ke zikhona ezinye izinto esezingaba izithixo khathesi. Noma yiphi into umuntu ayithandayo okwedlula uNkulunkulu ayinika isikhathi, into ayithandayo futhi akholwa ukuthi iyamvikela, inguprovide empilweni yakhe, isithixo. Nxa kulento uNkulunkulu ayizondayo, nxa sifunda isifundo lesi, yikuthi umuntu akhonza abanye uNkulunkulu, izithixo ongasobani, ongasoNkulunkulu. Singafunda indaba ezulu likaZamcolo, kuthiwa abantu labana baqalisa ukubona izithixo zabo uNkulunkulu wazidestroya besaphila bengakafi, waqala ngokudila ngazo. So sinanzelela ukuthi into yokukhonza abanye uNkulunkulu leyi yinto eserious, okuyikuthi nxa umuntu angathanda imali ngabanye uNkulunkulu, angadla okwechumi, sokuNkulunkulu wakhe imali yona liyana. So kufanele ukuthi sibuyele kuvese ke yakhulunywa ngumfundisi uRevelation chapter 14, khonzani uNkulunkulu, mesabeni uNkulunkulu, limnike udumo ngoba ihola lakhe lokwahlulela selinjani, limkhonze yena owadala izulu lomhlaba lemthombo yamanzi. So yisikhathi sokuthi babukeli labalaleli sikhonze uNkulunkulu ngokupheleleyo, noma yini into esehlukanisa lo uNkulunkulu kasichiyeni, ngoba ekucineni uNkulunkulu uzadila lezi zinto zona lezi sizithembileyo. Mina ngikhangela hayi khuluma. Nabe ngifuna ukuletha lokho ukuthi nxa singathi sise ngithi emulini, umuntu angavela angena endlini abamba umhlanga ambulale, vele sesifile, akula ukhande seqedelane lemoni. So uFaro iproblem yakhe yayingekho engqondweni wayesizwa, wayibona lento yonke yayiclear engqondweni yakuthi alafa vela ngini. Inhliziyo, iproblem yayisenhliziyweni. Inhliziyo yalo ukuthamba. Lawa sithi kulalapha inhliziyo ingoma ibe seared like with a hot iron. Ayizwi impression kamoyo yini. Yikho lapho kwakule nhlupho khona lo Faro. uFaro into yonke yayiclear ukuthi intellectually ngiyakuzwisisa ukuthi vele absentshayetheni ya. Kodwa kwenzali lestil ukukhothamela uNkulunkulu wezulu into esenhliziyweni. Umoya oyingcwele wayengekho ukuthi am impressed. Siyabonga. Nabe ngifuna ukuthi ngithi bathandekayo, okuqhakathekileyo yekwazi ukuthi sithembele ngaphi. Okamhlanga sechiyothana ngekhaya bathembe ukuthi umhlanga uyovikela ekhaya. Ungavele udilize ithemba labantu, yikubona ukuthi omunye umuntu engaba lamagross abelani abelenotho kuhlasele ukuthi kawani, is either engawela phansi afe abanye bagula umkhuhlane wengqondo, ngoba ithemba lakhe lonke selidilikile. Thina kulesi zifundo kuzo zonke izinhlupho lezifo ezehlela eGibhithe
kumele sifundise ukuthi ngubani omele simethembe empilweni. Singathemba ezintweni zingasuswa lezo zinto sizakuma yini. kuFaro wathembela kukonke khona uNkulunkulu wademonstrate ukuthi hayi lina kholwani kimi kholwani kimi yimi ngilempilo uhlupho ikhona ukuthi uyomisa yini inhliziyo yakhe seza kubona ke kuvikelezayo ukuthi komsa kwenhliziyo lokho kubangelani akuphethi kodwa kucina ngezidumbu sokusiya kufa amazibulo sizakubona lokho kuvikelandelayo. Balaleli lani lonke ebelibukele lesi sifundo, umuntu munye ngamunye uloNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu sibekile ke ukuba siphila kwana lomhlaba sibe lamandla okukhetha. Kuhle ke ukuba simazi uNkulunkulu simkhonze ngomoya langeqiniso. Sikwazi ukuba siphakathi kwempikazi enkulu, limpikazi ilokwenza lokukhonza. Wena ukhonza bani? Esakho isithixo yisiphi? Omunye isithixo sakhe yifoni, omunye isithixo sakhe imali, omunye isithixo sakhe ngamandla, omunye isithixo sakhe lijaha lakhe ngumkakhe kungaba kuyini. Kodwa umbuzo ngothi wena isithixo sakho ngubani? Ilapha ukuthi nginxuse kini lonke asimkhonzeni uNkulunkulu ngomoya langeqiniso. Sikhonze yena zwi ngoba akula omunye uNkulunkulu. iBhayibheli sivezele ukuthi nguye zwi ofanele ukukhonzwa. Sifisa ke kuba uviki elizayo hlanganyelani kulesi sifundo, lingasaleli emuva. Ngaleli thuba sacela uKaGatsheni asiphe umthandazo siqiba isifundo. Siyakhuleka babothandekayo, sithanda ukubonga isifundo esisivezele egcekeni ukuthi uNkulunkulu omele akhonzwe nguwe kuphela owadala izulu lomhlaba. Sincedise sonke esifinyelelwe yilesi sifundo, ababukeli labalaleli, izithixo zonke esibambelele kuzo sicela ukuzithiya ngegama likaJesu. Sibusise Nkosi ethandekayo, sikucelayo ukuthi ngenxa yesifundo ezinjengalezi lezinye ezizakulandela siyilungele umbuso wakho oza masinyane ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.